Još jedan od načina kako da zadržite svoju energetsku protočnost i da zadržite svoje telo, energetsko telo u stabilnost u situacijama kada se osjećate neprijatno, nelagodno, kada postoje neke konfliktne situacije ili jednostavno neke prilike kada vi osjećate neki napliv teške energije. Fizički napustite taj prostor, makar i na nekoliko minuta. Pokrenite svoje fizičko telo. Pridvižite svoje fizičko telo, bilo to i u nekoliko koraka napred. A još bolje ako možete potpuno da fizički napustite taj prostor. Podsjetite sebe da proverite svoj dah. Na koji način vi u tom trenutku dišete i probajte da uspostavite dublji i spokojniji način disanja. Nekoliko puta potpuno svesno uzmite dah duboko iz područja svog stomaka i ispustite vazduh na usta sa namerom da ispustite tu tešku energiju u tom trenutku. Na ovaj način vi vrlo efikasno i instant oslobađate svoje energetsko telo, zadržavate svoju energetsku protočnost. Ne dozvoljavate da u vaše energetsko telo uđe ta teška energija. Ako treba, odradite to i nekoliko puta i u toku dana. Primjer da ste u nekom kolektivu gdje je izraženija ta teška energija, da dolaze do neke razmirice, do nekih verbalnih konflikti koji osjećate da mogu da naruše vašu energetsku protočnost ili neka situacija sa nekom osobom kada imate neku direktnu komunikaciju, osjećate napliv te teške energije. Samo pridvižite svoje fizičko telo i uspostavite potpunu svesnost na vaše disanje.